Nimbad na oras yung manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ngayon pagkabigat mo, Nestor, nga apay nga da ka dito ay. Ang mga nalipata mo asaan na dito iti opisinam. Kaya't ka nga rod na makita, mailiwag kan ka, Adelfa. Para duwang aldaw la saan ta nagkita? Ay ayatan ka unay. Batang di mak-onesto. Ang mga nukalat adumtang ni Manang Emily. Diyak kayat nga da makaamo nga gayan ayat ta. Aglalo ta kadwa mo ni Lisbeth amang tarawidwid iti kumpanya. Pasensya kan. Diyak kon makatagpal. Gapon iti iliw ko kan ka. Ni Lisbeth. Sung batak lang nga. Amangan kidinod iti opisina. Tasapulan nak. Apay naman nga may kapayla dito eh. Mas daw lakit ni Manang Emily no makita na ka dito eh. Hello, Lisbeth? Sa anak pa lamang ka umay dito opisina, Manong Onesto. Ada papanan mi kini Manong Jack. Sige. Siyak pa lang nga rin di makaam mo. Uray saan ka pala atulungan, kapailam na ita. Jack ton makalang ay, inton agad adalakon. Bye. Bye. Adelfa, saan ka na upela nga sumrek ni Lisbeth? Ngayon masapal ang mapana ko niti opisina. Sige, Onesto. Manipod itang aldaw. Saan kami nga makapagkita iti inaldaw kan ni Onesto? Sa dino ti pagpasyaran nyo kadag iti siya nga ilimitang aldaw, Victoria. Inton malamngatan arumor kami amang. Napanog da nga taa, kasaan da pa'y mat-arimor kadag iti kwarto da. Aga sa mga baintag tenggan ti rabia nakasangput tayo. Nagumada, naglanglangoy. Adayo nga minti baybay ija ayanda, amang. Mapanda pala ija panggasinan wano bataan. Ay, oras yak. Nasakit ti bagbagek. Ala, nintun malaman, nagpaaway ako. Kastamot nga ta ni Adelfa. Ang amsan mat amabalin nga agabsent iti trabaho na. Ungtan lakit di dagiti boss na. Nakasublidan sa amatan ni di Manila. San sa amatan na stricto ni Onesto. Urel na patalyaw ni Manong Jack. Ito na ingatok ti boses ko anang bilin kan kuana. Ay, aday patak matan. Nila tamanong Benji taday ti panunot ko kang kuykuyog ko. Masurulak pa ilang kinitita marakot. Anya nga ta, nulibasak ni Manong Jack kat agsubliak iti Manila. Imawag iti ni Lisbeth, sir. Siya kanupa lang ti makamod iti opisina. Ada kanupa lang papanandakin ni Manong Jack. Alpas kami na nagsarita. Ngam napatpatig pa lang ti panaglang ay kenkwana. Kasla saan pa anak kasaganang agtrabaho, sir? Ngam kaanon to ang makasursuro. Nasaysaya at kumano saan ka apimanaw iti mansyon. Uray nga ta, sir. Jack mapilit no di na pa'y kaya ti sumrek. Kalpasan lang ka pa nagsarita ta. Awagat ni Lisbeth. Ha? Ne, amangan no gumuro kanyak, sir. Kabutang mo? Sika ti pinusgak amang tarawidwid iti kompanya. Masapol asika titong palan na. O sige, bye. Bye, sir. Nabainanak iti dadyang imbaga kanyak ni Sir Amir. Ngam kasano ko mga iturong ko ni Lisbeth. Kat ama na ti akin kuko iti kumpanya. Amok no apay ko mis-isem ka Margot. Nangag mo, tinagsaritaan mi ka ni Onesto. Talaga ang makaisumak, Amir. Idi sang-sangpot ni Lisbeth ija Ilocos. Kuna no nagbaliwan. Naruam nga mi ni tilang ay. Agam kinasarita ko ni Onesto. Masapol nga agtungpal ni Lisbeth kenkwana. Kasla na singpot mo't unay ni Onesto. Noan niya tibilin ko. Masapol atong palan na. Panawan ka man langan. Sika paya pagsakitan ti ulo.
Nagpulong gayam kada kayo ni Manong Onesto, Dad. Ha, may samot day jay. Kagangay ta inawaga. Imbaga na asaan ka anapan ng opisina. Mapanak to inton kayat ko. Natangken lang tati ulom. Nga masapol atong palam ni Onesto. Ngamin, boss mo. Anya? Nunas ka na pagsubliag ita mansyon tapno maiturong nakaanaimbag. Aramida. Imaka rin iti pagkasiraan. Pagsublin nyo pailaan. Diyak kaya ti mabibiyangan, Dad. Amuyo day ta. Basol ni Tita Margot no apay adyak paila may yunot yung trabaho. Saan mo apabasulan ni Margot? Di yung sakit day ta, babae. Masapol na dapat katagak kada kayo. Ngam day dya babae, Dad. Gapo na anak dak. Talaga asika ti kapatkan kanya. Imbagak ka ni Margot nga oray agsi na kami gapo kanika. Wow. Talaga ka di nga ramidan nyo ti kasta, Dad. No kasapulan nga agpili aramidan. No naibagayo kini Tita Margot data at talaki ti makagapo, Daddy. Talaga ano anyala ditan ti bagbaga na may panggap kanya. Inton bigat, inkan mga opisina. Alam mo yanan. Nauanan ti bagayo, hindi pa yung cellphone ko. Ngam agalawat ni Manong Onesto kanya. Di na pa ngamin napadaasan ti nasupladaan kat. Sige, Dad, bye. Wisit. Napay lang nga roto ni Russell. Saan pa'y lang maibos ti problema? Naira na ngamin nga da kami kini Amirija Ilocos. Idi na pagtagtipan nakapatay ni Russell. Saan mo ito na nagsubli ni Lisbeth? Taijayan probinsya nga agadal. Kasta ka di, Congressman? Ay, dahi tamat tirigat na no adda grupo akalaban ti barkadam. Nairamraman lang arudan ni Russell. O sige, Congressman. Dahi talaang. Bye. Dahi tagayam ti rumrumuar nga investigasyon dagiti pan nakabagitilinta. Adda grupo dagiti adik. Ama atap anakalaban da Russell. Madam? Adda ni Benji. O may ka, agtugtugaw ka pa'y laang. Tiyak pa'y nagdigos. Naimbag, tap pinalubusan na ka ni Amir, Benji. Saan ka no ang makarwari di opisina na, madam? Ado ka no tinapatag nga ramidan na. Sa dino ka diti papanantayo? Mailiw ka no dagiti barkadak. Naira na nga dapas kan iti balay ti may nga amiga. Irapin minto ka no ti agmamadyong. Agmadmadyong kayo gayang, madam? Manmanulaan. Benji, amang ano ipulong na kini Amir. Basol mo no si katigapuna nga agapa kami. Malaman, ngayon saan pa nga imen ni Lisbeth? Kapilitan na mapanak i Dimansyon. Awagak man pailang ni Adelpha. Ibagak nagpapaudi. Dahil tulunod ko iti panagawit na. Ura i-jugate pailang ti pagkitaan mi. Saan kayam anapan ng opisina ni Lisbeth, Onesto? Kunak no iso tinagtuktok iti opisina mi kanimanang Emily. Apay, mabuting kakadikin ni Lisbeth? No pabainan na ka. Ni Madam Margot laangan. Isapsapulan na iti bindot. Agdumada iti ugali. Natangtangsit ni Margot. Napadasak namin tinapabainan ka ni Lisbeth. Tsaka mo no apay akagura na. Awan matbasol ko kankwana. At dabilin kanyak ni si Ramir. Siya kano ti makamu amang iturong kin ni Lisbeth. At dapay kat karit na kanya ka. Anya day jay? Ti pagawatak. Masapol nga iturong ko dagiti empleyado. Uray pa'y anak ni Sir Amir ni Lisbeth. Awan gaya man ni amang dito'y balay, mamang. Nagdiritso aklat ako man ni Joy Farm. Naimbag, tay may ka. Ibagam to kin ni amang, asapaan na ti umay dito'y balay inton pikat. Takumuyog kada kami iji resort. Makadanon kan kwa na day ta, mamang. Agkuyog kaminton. Sumurot ka man? Ay, adamat trabaho k, mamang. Agdalusak to dito'y balay. Mangitugot tulangan iti pagsukatak. Ay, sige man nga rot, Adelpha. Tamang ano na banbanugak to inton sumangpat kami.
Sanak nga rudan nga agbaybayag, mamang. Manggapon na sumipngat. Agor-uray kagaya man dito yung mansyon, manong onesto. Mapugtuak sana niya tigagaram. At nabilin kanyak ni Sir Amir. Kat masapon nga agtungpal ka kanyak, Lisbeth. Wow, ha? Gaputa sikat imang tartarawid-wid iti kumpanya? Namkukuha ni Daddy iti kumpanya. Bus nakmat! Pagimbagam ti pampanunutin ni Daddy. Aping may kapailan. Nagsarita kami kini Daddy. Neh, Jack amo nga inawagan na ka. Makamuka mat na namang panunot Masirib ka mat manong onesto. Masirib kay ti kunahak. Ta saan ko man ngayon talagkan ka ni Daddy ti kumpanya no saan ka masirib para iti negosyo. Sige nga rod ha. Mapanakon. Kasaritak lang ni Manong Jack. Anya nga tati kaya tasawan ni Manong Onesto. Nasaysaya at kumanunangag mo no asino ti kinasarita ni Margot, Benji. Italaga minamasango ka akasarita. Nalpas mo tin anak isarita iti cellphone na iti dumtungak iti mansion, sir. Dengga manaimbag ti bagak. Manipod inton bigat. Apama na may tulnog dak iti opisina. Agsubli ka iti mansion ket paliiwam amin agaraw ni Margot. Adda ka di panagdwa-dwayo ni Madam Margot, sir? Benji. Sorry, sir. Saan ko maarumbang ang nagsaludsudak kada kayo? Tamagasta pa iti restaurant tamabisinak. Pambrakton nga umawag ka ni Jack. Kumusta kenkwana ni Elizabeth? Sige, sir. No apay ajak nalagip itayadda iti opisina. Kasla ada tapek nga inawagan ni Margot. Agaluwad kanyak na enjoy ababay. Sakit din tisikapan na. Saan nakakabaalan? Iti daytoy anapanunot ko. Mamwak amin agaraw ni Congressman Pabro. May papanitipan nakatay ni Russell nga apo ko na. Masapol ngagtalinaed ti palimad. May papan iti pan nakakidnap ti anak ko. Kang runaan ti pan nakatay ni Russell kan iti barkada na. Talaga na uli kay nasalamsim dito yapo. Numabalin la kumaa dito'y tayo lagan nga agnaad. Numatuloy ti Eco Park a plano ni Mamang Amang. Mabalin na kastanto ti pagtungpalan na. Nagbalik ni mamang mo iti dayta. Abangan no, ay, naariwawan to dito yan, nuray ti rabi. Saan mat nga ta, Amang? Aywan gayam, nalipatak matan. Masapa ka no ang mapantayo ije balayin ton bigat. Isurot na kayo ni Mamang ije resort. No mabalin la ko magad dito yakladlan na ba? Pagustuhan yun ni Mamang. Uray tawan mat aramidan nyo ijay no saan nga agtugtugaw laang. Dahil tangarod ka, kaya-kayat ko nagtrabaho. Uray tayo ton agawidan ni Nana Madeline. Sumurot ni Mamang. Amangan numabayag to ijay. Nasayat no kasta Mr. De Los Reyes. Matuloy matlangan tinabayagan akalikagumyo may papanit ti pagminasan. Anya? Planom timang patakder iti opisina mi J. Ilocos. Napintas na ito planom. Sige nga rodan, katrabiin. Bye. Amir, anya nga tati plano ni Mr. De Los Reyes? Apay akayat na ang maaddaan iti opisina iti Ilocos? Makamulatan na dyan lakay. No, kayat na ti mga ramid iti processing plant na iti Minas na iti Hercules. Talaga abumakbak nang iti Ilocos. Ado, ti mayat ngag negosyo. No, ipalubos na iti tuturay iti mayat. Milyonaryo nila kay Sigmundo. Awan ti saan na kabailan nga aramidan.
Balininak mo't aparawanawan ni Sir Amir. Anya nga tati atapon na kini Madam Margot. Malagip ko lang harot ti panangalukoy ni Madam Margot kanyak. Kasla agsagsagana amang kalaban kini Sir Amir. Kaya't nakpay nga iraman. Timadlaw ka kinkwana. Saan na akayat nga isukat ni Sir Amir iti sa bali a babae. Nasayat ni Sir Amir kanyak. Iso tipilyak atong palan. Awan mo't nga tanti makunampay manong honesto. Ada akong diti opisina. Lisbeth, nalakala nga sursuruam ti trabaho diti opisina. Ibagam lang ti aramidak. Iso titong palag. Sika ti boss ko. Noon niya ti pitot ko. Basol mo. Iso nga ron nga agabay ti lamisaan ta tapno maisurok ti aramidem. Kung gayam, rumarak na madamdama. Inawagan ni Mr. De Los Reyes. Ako rin ka. Saan ka kaya marigatan ili pagkasiraam, manong honesto? Kabalak ti agdalos ka naglaba. Kan may isa, ada pang panganak akarinderya ijay. Oray to Jack matrong rumor dito opisina. Agpay maneho kalangan kini manong Jack. Nerwamak nga awan mangi maneho kanyak, Lisbeth. Namawan matlatar aramida ni manong Jack. Ang mga namasikuran pa, inawan aramidan na. Mabayag kayo ka di papanan nyo? Saan matkit di? O, di agpakuyog kalangan kin manong Jack. Tap na makaliwak sa imot. Sige, kasaritak na madamdama. Kan into madamdama pala ng agawidak. Isuro ka pala ang iti aramidan. Oh, thank you, manong honesto. Sakbay nga aglukat ni klase, sigurado. Amok ton ter aramidat. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apaya pinanawam da Madeline ganda giti kakadwana. Sana ka man dito ipagtugtugawa. Amang, insurot da kayo dito resort. Tapno makaaliwaksay kayo. Tinasaya at umay kayo di piskarya. Taure agbuy-buya kayo lang kadagiti kakadwan ni Manang Madeline agbambaniit itikan. Umayak tulatan dumadamdama. Ewan kayam. Mabayag ka ripay dagiti sa ngailim. Talong aldaw dapay, amang. Pampanunutak nga ron no sa dino pa'y tinasaya at apangipasyar kadakwada. Tinapipinta sa pagbasyaran. Amok gaya man ti sumaruno apapanan mi. No makadayo kayo, sana ko na sumurot. Dito yaglatan. Ang kasla nakakaasi kayo dito yung awan kasarsarita yo. Anya kadanag mo na ya. Buyag tulatan na dagiti aglabas. Talaga nga do, tagpipiknik dito. Nyamatan, adata iti may sapas dak ng awagan nakpailaan. May kawak. Saan na nakanayon na makita ka, Adelfa? Kan may sa awana ko ni di opisina. Sa dinungarot ayan mo. Pinayaban ni Mr. Garcia. Isang may mayag dito project site. Ang awan mat dito Isang nalagip kang inawagan. Pangururayak. Naimpagtanay na rin mo ni Manang Emily dito opisina mi. Kababay no makita na nga da kasarsaritak iti cellphone ko. Agmay may sangarod ni Lisbeth iti opisina yo. Wen, apagbiitaklaan ko nak. Ang awan pa ni Mr. Garcia. Sige nga rodan honesto. Amangan no sumrek ni Manang Emily. Amangan no ipulong nak ni Sir Amir. Naglaka mamasikapan ni Manong Honesto. Mayat-mat ni Manong Jack. Saan ta masapula ka na na bantayan dak? Awan pagpagadak dito Ilocos. Kan uray agsubli akon Eje Manila. Awan ti rumbang nakabuteng ko. Si
Ba't kayo gaya man honesto? Ngam, apay dito iti mayam. Amang ano ipapan mo anayaw awana ka, Delpha. Nagapo akit ti opisina mi. Nga mawan pa ni Lisbeth. Saan ka din ngambay dito eh? Saan man? Simura ka pa iti private room. Ha? Amangan kunak no aging ina na iti private room ni Sir Amir. Ang awan mat gayam. Saan ka di nga ni Manong Jack a driver na? Kung ang amin ni Lisbeth nga ikuyog ko ni Manong Jack iti project site. Iti kasta makapasyar met. Kaputan ni namna makasaan kami nga agbayag iti project site. At apom ka diya naglibas ni Lisbeth? Ano, sa dino kumatinapanan na? Ay, kasla na si kapan nak ni Lisbeth ah. Amang ano ni Lisbeth dahi mawawag kan ka? Ni Manong Jack. Hello? Nasarakam ka din ni Lisbeth? Oh, nasayat nga rin no kasta Manong Jack. Sige, bye. Sige, Delpha. Mapana ko niti opisina. Langan ni honesto ti madanagan. Pagrambangan lang ata ni Lisbeth. Sana rumbang nga makariknaak iti selos. Ag talaga ka ni honesto. Mabalin nga agtungtong pa lang iti bilin ni Sir Amir. Nagdandanag kay man launa yan ka ni Manong Jack. Mabuting kayo, mapukawa? Kunaklakit din no anya tinapasamak mo, Lisbeth. Anya ko mamati mapasama kanya, Manong Honesto. Mabisinak lang amin. Iso na panak mo tangan iti fast food. Oh, dakas ka di. Saan ka kadyan ang bigat? Adda kantin iti opisina. Iti fast food nga ruti kayat ko apanganan. Ure no addo ti tao injay. Ure rep-rep. Enjoy ak. Ti tao makakita kanyak. Oh, adda ka di problema iti dayta. Mabalin mo kumalata ti umawag. Kahit isudan ti agi deliver. Oh, Manong Honesto. Apoy ay masaktan ka launay. Ay, sige. Saan tan ngagsupyat? Agtrabaho tan. Agi na naklabit iti private room ni Dad. Na-traffic namin dito probinsya. Nabanogak. Uri tawan sama ti patrabahom kanya kita. Madama kamin amangal aldaw. Isa nalagip ka nga awagan, Adelpha. Madamak man ang mga aldaw dito'y kantina, mamang. Nakapapal kayo. Naibas nga tati si Danyo niya. Malaksid ka dagiti tinuno nga ikan. At dapay na duma-duma aluto ti karne. At dapay po sina. Kumusta gayam ni Ama? Nasaya at mat. Naragsak dito'y. Nakaat-ado nga minti tao. Sayang. Tasaan anayra na Sabado. Diyak mat makabsent iti trabaho. Agtalong aldaw dalaangan dito'y, Adelpha. Kat pampanunutak nga rod, nagtuloyak asumurot kadamanang madilit. Nabanok kan samot na namang sursurot kanyak, Benji. Weno, mabisin kan. Awan anyaman na, madam. Aywan gayam. Mabayag tayo pa'y kadi. Ang mga no kasapulan nak ni Sir Amir. Saan ko man nga manugot asumurot ka kanyak nga dapang ibaunan na ka. Kayat na pa itag may sa at no awan ti makaammo kadagiti aramiden na. Kabaulan na mo tag maneho. Tumaang mata ni Sir Amir. No mabalin, madam. Sana mabalin nga agmay sa. O may kamanlaangan at ni mabisin ako. Saan ta pa'y nga agawi. Ang malmalam ta dito'y mo. Sige, madam. Mapantanto pa'y itimol ijay pasa inton madamdama. Kaya't ko tagpag na itiigit ti baybay inton malam. Madanon kayo gaya man dito'y farm, Amang. Sana kami na di magas ija balay. Ay, napayaga kong dito'y. Nagpaitulno ka kadagos dito'y farm. Naimbag ngagpaisot at dayon ang nakabitin iti asidag ti balay. Kumusta ti panagpasyaryo? Ay ka, naragsaka ka. Eh, ano di makan? Ano pa di napipinta sa naglabas? Hindi mo saan mi naibos na giti ano amakan? Sa nagmerinda kami, sa kam nagawi din. Papananda ka taman ninton bigat. Ay kasla makadayodan siya. Sana ko na sumurot. Dito yaglangan. Ipapas na ti mangipasyar ka ni Nana Madeline, Amang. Naragsak nga ta ni Mamang anya. Ay, lagad niya.
Kasla sanda may ibusan iti sa asawan. Talaga na singad dalaw na eh. Ina ko nagsukat amang. Agluto ak pa iti pangrabian tayo. Makaungot ni Amir kadagiti imbaga. Saan aga po tadinak ingkasar kat pasakitan naklata nakastoy. Adamat utik ko. Adamat kabaelak nga aramida. Malagip ko ni Lisbeth. Kabaalan na nga ta. Ti agbiyak ijay probinsya. Ang mga no agaramid ijay iti agbalin apakariribukan ni Amir. Masurunak. Talaga abalitok ni Amir ni Lisbeth. Isinanak ka no agaramid ak iti pagkadaksan ti anak na. Sa anak apas pasurot latan ken ni Amir. No ay kasta agan natak. Jack itulog nga ibalag naklaktan ni Amir akayarigak ti basura. Uray, ta ipalubos na kadwag ni Benji nga pa siya. Kasaritak ana impak dayjay a driver. Aday tagayang mo ni Benji. Benji! Madam? Isaganam tilugan. Kaduan na ngagpasya. Masikuran at titibalay. Agpakadak pa kini Sir Amir. Saanan? Imbaga ko. Mala. Inka isagana tilugan. Dak kaya tagpalabas latan iti oras dito'y tamalok sawak laan. Nagsapakan ngay may titibalay, Adelfa. Ada ka din napatag ng ibagam? Naamuak namin ka ni amang ama kaadayo kayo ngagpasyar ita. Kasta nga ron, agpasyar kami di Burgos ken Bangki. Sa umyan kami iti resort iti pagudpon. Rabi inton bigat ang makaawid kami. Umianak nga ron dito'y balay inton rabi mamang. Ala, bilinak nga ron ni Ananyas. Apakaamuan na ni amang takaduan na ka dito balay. Pakibagayo man nga ron ka ni Manong Ananyas sa mga iti kawas ko. Sige. Namigat ka kanin? Mangan ka pa'y sakbay pumanaw kami. Nagkapiak lang mamang. Oray ta, agmeriendak inton madamdama. Uray ta nasapa pa'y. Mamigat ka dito yan. Para manam tiluto ni Manang Madeline. Sige nga ron mamang. Inak man iti kusina. Kita at niya ti maitulong ko kanina na Madeline. Ni Sir Amir dati umawawag. Hello, sir. Naimbag nga oras yo. Kasta ka di, sir? Nalabit na nakaturog. Well, sir. Awan ngamin ti araramid na itay kat masikuran sa isang impakada na maturog iti private room yo. Kasta ti plano yung aramidan, sir? Amangan no makasurundahan, sir. Sige, sir. Di kayo madanagan. Masirib ni Lisbeth. Nalaka na sursuro na dagiti trabaho diti opisina. Well, sir. Kinuna na asakbay ang mga rugiti klase. Kabisado nanton dagiti trabaho na. Sige, sir. Bye. Ay. Dahito yan. Dakkel una ti panagtalag kanyak ni Sir Amir. Iso nga aramidak ti amin. Tapno saan na madadail deta a panagtalag. Ni Daddy, di kinasarita? Adda kagayam dita, Lisbeth? Sana ka nagpadaw adagos. Tadyak kaya tamasing nga ti panakisarita, medyo mawag. Ni Sir Amir dayjay. Amok! Kasla mabutbutin ka manong onesto. Pampanunutom ka di? Asaan na pudno ti daddo mga imbagam ka ni Daddy? Amkam nga amangan no adda pang babalawan nanto ken ka. Di kang balinatakrut kini Daddy. Di ka madanagan manong onesto. Saan ka nga'y kalabuso kini Dad? Agtalinaet ti panagtalik na ken ka iti negosyo. Apakairamanak. Sige, agsubyak iti private room ni Dad. Ada aramidak. Anya ti kayat na asawan iti kunana. Asa anak nga ikalabuso.
makasarsaritan ni Amir iti cellphone na. Ket no asit gak, kilaat nga isardeng nanti makisarita. Inatap ko ani Kristalin jay na udi ak kinasarita na. Ngam imbaga na ani Mr. Garcia. Kinumusta na ka ni Lisbeth? Kabaalan nga ta ni Onesto, a kontrolan ni Lisbeth. Awan latam mo kon. Ang mga nood-ada ang makaaramid, iti saan amay parpa. Nung ta, awagak ni Onesto, ket duro ka nga arman na ni Lisbeth. Anya nga tati aramidan ni Amir, nung makinobyo ni Lisbeth ka ni Onesto. Natar ni Onesto, masirip pa. Awan to di serpitay jay, no agpitot ka ni Lisbeth. Ni Lisbeth tilapad iti amin akayat ko nga aramidan. Isu, ti kainagaw ko iti imatang ni Amir. Awan mat kayam ni Lisbeth diti opisina yo, Onesto. Binaon na kami ni Manang Emily ngayag ko dagito ya papeles. Ikanatan sa akin iti gundawin ni Emily. Ha? Nakadlaw ka din? Agnerbiyos ka man na dagosen. Aldaw to nga tan nga adan ni Lisbeth Adelfa. Imyan idirabi iti private room. Ngam iniyawag ni Manong Jack kanyak, anasapad api manaw. Apay kami na dinagawid iti mansyon. Jack manam mo, isuti kayat na. Imawag ni Sir Amir idirabi kaya kinumustanan ni Lisbeth. Ngam, Jack na ibagakan ko na ti inaramid ni Lisbeth. Awan patakas na inaramid ni Lisbeth, Onesto. When? Jack lang amin kayat nga ikan iti problema ni Sir Amir. Sige, Onesto. Agsubli ako ni ti opisina mi ni Manang Emily. Amang ano dumlaw no agbayagak. Amang ano sumangpet ni Lisbeth. Awan mo't gaya man ni Manang Madeline iti apay ko. Ay, pikat gaya man. Ay na, naimasak tinaturog. Kapong nga ta iti panakabanog ko iti kalman. Bumangon ako. Tani, malaminak batan. Naglamiis ti aircon. Ay, inakman kitiag pag napag na iti igid ti baybay. Amang ano at itsayan ni Manang Madeline. Kaya ayaw na itipaypay a pagpasyaran. Kas taon ay aragsak na nagdigos iti disur. Idi nagpasyar kami iti Adams, iti kalman. Sige ma'am. Itulnog ko lang ni Madam Margot iti balay iti maysa nga amiga na. Kalpasan na. Umaya kon dita airport. Uwan ma'am. Aganos kaila ko ma. Sige ma'am. Bye. Pudno nga ta. Tibagbaga ni Madam Lisbeth. Adda iti airport. Ijay lawak. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, Benji? Madam. Ni ka di Kristalin, ha? Anya ti ammo may panggap kadakwada kini Amir. Saan ani Kristalin dayjay, madam? May isa babae anam amok iti mall. Kunak man no awan asa mo iti babae, Benji. Mapay, ano sa dino laditan ti pakasiksik karudam iti di mo am mo ang babae? Nagaduan napipinta si dya opisina. Sa dino ka diti pangitulodak kada kayo, madam? Ijay ko ba opisina? Awan tumatlatar aramidak. Iti may salaangan nga amigak. Ngam Benji, sigurado asaan ani Kristalin dayjay. Mapantoy nga rodan, madam. Lumugan kayo. Saan mo pa asinumbatan ti saludsod ko, Benji? Talaga asaan ani Kristalin dayjay, madam. Awan ka po na nga awagak. Anya ti amo? No adda pagtultulagan nyo kini Amir? Mamati kayo kumakanyak, madam. Awan ti amok kadagiti babae ni Sir Amir no addaman.
Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Oras ang tipapan ko iti departure area. Mabalingit iti dito guntaway. Maburi-bura man ni Mang Tsaka mang sapsapol kanya. Ha? Kunak man mga siglat na dya sultado. Nalibasak man. Amok, oray ni Manong Honesto. Madanak lakit din no maamuan na nagpukawa. Mairam-raman lakit din nga ungtan ni Daddy. Di oray man. Ay, nalibasak idan. Anya? Ape, adi mo nasiputan ti panang libas ni Lisbeth kan ka. Napan kon kinita iti private room ni Sir Amir. Sige, ituloy mo asapulan ni Lisbeth. Agpada talakit di amaungtan kin ni Sir Amir. Wen, sige, bye. Ape, naglibas ni Lisbeth. Unod damot tinda ka sa napasamak ken kuana. Oh, Honesto. Apay, kasla, mariribukan tilangam. Nalibasan ni Lisbeth ni Jack. Anya? Sa dino ka no tinapanan na? Dahil ang ti Jack ang model fa. May ramraman naklakid di nga ungtan ni Sir Amir. Or-urayek lang ni Biner, tatang. Apag isuntoin ton makasangpat ni Manang Madeline. In kami agkatang kadag iti masapsapol mi. Kumuyog ak kadakwada iti panagsublida iti Nueva Ecija. Kasano ti kabayag mo jay? Ay, diya ka mo, tatang. Pakaamwak tulatan ni Adelfa. Mabalin yun to ti agsublikin ni Adelfa dito balay. Naimbagban nga ron. Tiyak na pa na di away ita. Agdalusak langan dito'y balay. Dua kayo langan kini Adelfa inton bigat, tatang. Uray ta sa padumat. Ay, alpas berlangan nga dag dito'y. Nuanya ti kabalak nga aramidin. Aramidin ko na. Tano mabanugag di agin na kasjela. Honesto. Hello, Honesto. Anya ngay, kumustan? Iniyawag kon kan Sir Amir ti panagpukaw ni Lisbeth. Anya ti kunana, nagungat ka di? Talaga ang makaungat. Ta kami kan Jack ti agsumbat no dadak sa mapasamak ken kuana. Unay kat ngaminan. Talaga nga exploit ti anak ni Sir Amir. Kwan nga ro da Delfa. Tilat ta kayat na ti masursurot. Nagasat ni Lisbeth. Tagmay may sang agtawid iti amin na kinabaknang ni Sir Amir. Maramid na ti amin na kayat na. Gusto ka. Kanipat pataglaonan ni Sir Amir. Ipusta na ti biyag na para kenkwana no kasapulan. Ket, kasano nga rudan? Sa dino ti pangsapulan yung kanil Lisbeth? Dahil nga ron ti pakariribukak launay, Adelfa. Takila problema na ito eh. No saan milat ta amamuan no sa dino ti ayan na. Kuma, yawag matlaang ni Lisbeth no sa dino ti ayan na. Di lang at amasyal kada kayon. Kat amo na mat apakabasulan niyo kan Jack ti inaramid na. Kwan nga ron. Sige, Adelfa. Dahil talaan. Pasensyakan mo na singa ka. Okay lang. Ala. Sapay kuma, tamaamuan niyo ti ayan ni Lisbeth. Kuma? Sige nga, Ruten. Bye, Adelfa. Bye, Honesto. Ay, mariribukan una yan ni Honesto. Kasano nga ta, no saan dalat ta maamuan ti ayan ni Lisbeth. Mas tao ka ang nakakita kanya, Manong Benji. Ti amom, agang angawa, kidinawagan ka, ha? Linibasan nyo ka din ni Mang Jack, ma'am? Di ka nagsaludsod, Benji. Ala, mapantakit din. Manungal daw nga awanak dito'y Manila. Mailiw nak unay, tinakairwa makabiyag. Apay nga inaramid nyo daytoy, ma'am. Ha? Kakaasi ni Jack nga agsungbat kini Sir Amir. Mairamraman pa'y lakit din ni Honesto. Oo, awan
ko. Mapantakit din. Sa dino nga rot ti pangitulod kada kayo, ma'am. Mailiwa kiti kwartok. Ngam, ijay balay milatan kan Mami Loribel ti pangitulodam kanyak, ha? Ngam, kwe daw ka kanyak, Manong Benji. Sika lang ti makamu nga daak dito Manila. Idanon lakit din ni Honesto, ti panagpukaw yung madam. Madanagan lakit din ni daddy. Basta, tungpalin na. Kas na ko nam, siyakla ang ti makamo. Itikadam dito yung Manila, madam. Nujak ibaga ni Sir Amir, ungtan naklakit di. Oy, Manong Benji, ha? Balbalaagan ka. At data dito airport. Iso adyak makaungat kan ka. Agtup-tupulaklaan. Ngaminton makandanon tayo, makamuka. O nya, di mo pa ilang pagandaran tilugan? At taksi akon? Ha? Ay, umay kayo nga ro doon, madam. Lading itak, Madam Lisbeth. Jak mabalin ti agulbut kin ni Sir Amir. Ni amot tanday kay nga amiga. Ginadaan na ti aldaw ko. Ni, ma'am, apay ang nagsubli ka adagos. Di kayon sa apay nakapagsarita. Mabuisitak. Apay mo, kabuisit mo, jay amiga, ma'am? Wan, imbis nagpasyar kami. Saan? Apay ngay, ma'am. Sapay nakapimpintas ka. At iwam nga tayo, ti kinapintas di amigam. Lakit di Paatiwag ka di man. Ang sayang, kasaan kami ang nagtuloy. Apay ngamin adi kay natuloy, ma'am. Pimanaw kan samat ngamin adagos. Taan niya kumati aramidat ijay kat agap-apa da iti asawa na. Bantayak kat idan. Iso pimanaw ka adagos, ma'am. Inuray mo kumaa, analpas ti apada. Tapno nagtuloy kayo matlaang iti nagtulagan yung pagpasyaran. Saanan? Sa dino nga rodan ti pangitulodak kada kayo, ma'am. Agawid tan. Sayang ti rubat yung agpasyar, ma'am. Ingkalatan agpasyar, ure awan kadwa. Apay ayaan agado ti ibagbagam. Itulod na ko ni J. Mansion. Wen, ma'am. Ay, di kayo agungutan. Tamadadahal ti pintas mo, ma'am. Sumardang tan asumana o Benji. Itulod na ko ni J. Mansion. Ni Lisbeth dito mawawan. Lisbeth, ayan mo. Manong Honesto, kasla madadanagan ka una, hindi tatimon mo. Api alin ni basam ni Jack. Namuanin ni dadim ti panagpukaw mo kahit inong tanak. Relax. Awan di da kasama pasama kanya-kanya. Apay masaknan ka unay kanya. Da kami kan Jack ti madaksan. Awan ka dito sa bali, ang gapuna. Lisbeth, pangaasim. Ibagam no sa dino tiyan mo. Kasla may imagine kung tilangam Honesto. Ay, Manong Honesto ko nakuma. Ay, amang ano di mo pa yan mayulog ang trabaho dito opisina. Relax. Okay, aklaan dito ayan ko. Bye. Lisbeth! Inidip ng ti cellphone na. Anyan dito apang panunutin ni Lisbeth. Sa dino at talaga tiyan na. Mabali na makalawas ko lang Nueva Ecija. Tsikla ko maagtulo yan. Nalpasan na nakapagkariak kini Manang Madeline. Ay, nabayagan apanawan. Saan kami matngatan nga agkita pa yan? Diyak ko manapan nagtrabaho iti di Pangasinan a lugar tay dinanang. Diyak kayatan alagipan. Manipot iti. Saanan ang nagarubos na kitiluak. Nagpalinan ang atangkan ti puso. Ay, agiyamanak. Saan nak nga inungtan ni Sir Amir? Talagamot ajak kayat ti agilimod kin ni Sir. Iso, ti boss ko. San abalin aguraan nak ni Ma'am Lisbeth. Itijak pa ng tungpal itibilin na. Ajak ibaga iti uray asino, ti kaaddanan dito'y Manila. San amabalin? Ajak ibaga iti amana. Awan ilimod ko kin ni Sir Amir. Tababaan iti dayta. Maipaneknek ko
ti kinapudnok kenkwana. Nakasangpatan ni Tita Margot. Nadlaw ko ating mga titay. Naalerto ak anaglinged. Ang mga di papanang adaal-alya. Ay, managip ko lakit nga ron di Manong Onesto. Madanagan lakit ti una yan dayjay. Nadlaw ko iti pa nagtimag na. Huwag pa nakisarita na kanyak ita inawagak. Kanya nga tati kahit sa unday chay. Napatigak nga ta ka ni Manong Onesto? Oh, sa bagay. Nataan ni Manong Onesto? Kan may sa jakpay napadasan tinakinobyo. Ha? Oh, nakigtot ka nakakita kanya, Tita Margot? Sa anak nga alya, si Bibiagak. Apay nga da ka dito Manila. Kunak man no. No, anya? Oh, apay adi mo ituloy? Kunam nga ta, mabukudam amin asa na ikwa ni daddy, anya. Agay ayat kan, idi adda akong ija Ilocos, ngam. Dito mapasamak ti kasta. May sala abangungot day ta para kin ka, Tita Margot. Ay maglahanan tanapod no ni Benji ni Sir Amir. Saan na kaya't ni Lisbeth ang maamuan kanon ni Sir Amir nga tayo dyan Manila? Makaangas kahit ang tinalukay. Kalpasan ana amuam no sa dino ti ayan ni Lisbeth. Nasikap ni Lisbeth. Malagip kon. Uray gayam syakit na sikapan nak. Onesto? Malagip mo ka di na panak iti project site. Akadwak ni Jack. Juan, edi imay mo sinapoli di opisina. Panagkonak. Ginundawayan na ti kaawan ko. Kat napan gimatang iti plane ticket. Juan nga agpaiso. Ang kunak man no kayat ng tiagnag dito'y Ilocos. Tapno tumulong amang imaton iti kumpanya. Kat ituloy ng tiagadal. Dahil nga rin ti Jack maawatan na Delfa. No api ang naglibas. Honesto. Idisagnak to iti tiyangge nga asidag iti balay da Manong Benji. Awan pa'y magkayam ni amang dito'y farm. Ay, kastaw na'y adanag ni Honesto iti panagpukaw ni Lisbeth. Naglibas magkayam man na pa ni Jay Manila. Kinabutang na nga tati maungtan ka ni Sir Amir. Wano, ada sa bali agapuna. Ang saan? Di rumbang amakarik na ak iti panagduado. At ada pa yasa na rumbang agselos ha. Di amog no dumawaas kay gibalay. Itay di kan na oray. Ay, binaon ni Victoria ni Ananias sa mga itulnog kanyak dito. Ninamnamak matamadanon kayo dito'y farm amang. Nagmalmalam ngawan ni mamang mo gibalay. Nagano ti ginadang da nga itugod da Nueva Ecija. Kaano ka dito ipapanaw da amang? Inton bigat ka nun. Kinuna na agsublitan to ni Jay. Ijetan to nagyan balay. Isagana talagang dagiti alikaman ta. Umay tuwalaan ni Ananias. Masapol nga rin asapahan tayo ti mapanidya balay. Masapol ang makasaritak sakbay asumurot i Nueva Ecija. Masuronak man eh. Ma'am. Addan sa manan pakariribukam. Kaputa madimanan ti atap ni Amir kanyak iti imbaga. Pudnumat nga uray agan anong kat di na may turong ni Lisbeth iti pagayatan na. Patpat gan unay ni Sir ni Ma'am Lisbeth, ma'am. Uwan, ngam aglablabasan. Agasam, nalpasan ti saritaan da nga agyan ijay probinsya. Ngam, linibasan nakit din da Jack kan Honesto. Masikuran nga ta. Tasaan na nakairwaman iti agna di Jay. Jack, tumalipatan ti panangtong na kanyak idisakbay nga aglugan iti helicopter. Planom ka diya balsan, ma'am? No mabalin la kuma. Talaga abalsag.
Ngamamok, akaguran ni Amir nga aramidag ti kasta. Nangag ko ti imbaga ni Sir Amir. Masapol ama nagpasensya ka kini Ma'am Lisbeth. Mabwisit ako nung malagip ko dahi ay. Di ka matanagan, ma'am. Agsublimat la siguro ije probinsya. Nagsapa kayo na nakariing, sir? Dahito, sir. Isagsaganak pa lang ti pamigatak. Plano kami ti masapa ang mapanadyo opisina, sir. Ko, sir. Kababayin mat kini Ma'am Lisbeth no may anak kit din ije private room yo. Masansan kami na maturog ijay. Dahit ang rod, sir. Talagaan na sikap ni Lisbeth. Tanaplano na ti inaramid na. Wen nga rod. Nakagatang iti plane ticket. Ket saan anadnadlaw ni Jack. Nasaya at launay, sir. Nagsublimat lang dito eh. Sige, sir. Urayak nga rod ti awag ni Benji. No kaano asabaten medyo airport. Sige, sir. Bye. Ay, Naimbaglakit din. Tasaan agrabe ti unget ni Sir Amir. Nagbati ni amang iterwar. Nasangpatan mi dana na Madeline. Kan dagiti kakadwa na nga agsasarita na kabayatan ti panagkapida. Nasapad ka no anak kariing. Ngam ni mamang. Adda pa'y lang iti kwarto na. Saan? Aday wanag, pangasi. Kanya nga ti mapaspasamak ka ni mamang. Adda nga tanang sir kan kwa na iti kwarto na. Ay, ni Victorian sa mo na inangag ko nagikay sa Delpa. Wanamang, amangan kit dinwanda ng sir kan kwa na iti kwarto na. Sino kumamot tinang sir? Ay, amangan ka din o nagtagdagain pati nakabutbutan. Mitabang ba eh? Saan naman nagtagdagain ni Victoria? Mamang! Anya ti mapaspasamak kada kayo? Adelfa! Siyak ngagpay sumamang! Ay! Kasarsarat ko dito'y balay tay nangag ko ti panagikisyo. Saan mo ito nakatrang ka diri daw? Ala, lukasan naman! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Uminom kayo iti danom tap no mabang aran tirik na yo, mamang. Ay, at yaman na. Ay, tinatagdagain mo anak ka. Kasla, mabutang lao na itilangam. Dadani na pangungutak, tatang. Ada kampay iti nagtikweba. Sembrak ti may saan ang hisit aparswa. Kat kayat na nga alaan ti maladtaga iti abay ko. Ha? Nagtagtagainap kayo nga adda kayo iti unag ti kuweba? Saanan aday ti pakariribukan nyo kini Adelfa, tatang. Nakaadok lang at atinangan idirati. Ay. Sinapa mi kani amang ti imay. Ta sumurot kayo kano kadana na Madeline itangal daw. Juan, madamdamala ang agrobot kami. Bumangon na konti nakadikos. Ay, agmurmuray ka ba Kanagkapay ka ba, Victoria? Namurmurayan na kon adi na oras, tatang. Ay na yung bagmantimay kayo. No saan anang nagniman ang Madeline ti panagikis ko. Pamangan noan niya kuman tinapasamak kangang. Apayasan kayo nagkuyog kini Daddy Arimor iti kwartuyo, Tita Margot. At maturog ka di pala eh? Ada ni Daddy mi ti roof deck. Diyan mo, nanya ti pagsarsaritaan da kini Benji. Bueno, adda kasarsarita na ang babae iti cellphone na. Anya talaga ti planom, Lisbeth. Apa yung nagsubli ka dito Manila? Linibasang pay ni Jack. Awanan bibiyang ko dita. Sa bagay, awan ti bibiyang ko no anya ti kayat mong aramitan. Talaga mat. Tila babawis nga may dito mansion. At damat balay may kini Mami Loribel? Nak malagdi ko sa taga-ang anak. Awan. Talagan sa adi may suro ni Amir ti anak na.
ang paglaangan. Ta nakapagpanunutak adagos iti imparbok kada Adelfa kan tatang. Sana mabalin ama amuan da daytoy. O apay ana itagtagainap ko dayjay. Nairanapay mo't ngarot ti panagbiyahan ni kadaman ng Madeline. Hanggang saan? Sana rumpang nga mariripukan aga. Maluksawak manangkin ni Adelfa. Iso ti papasudak. Mabuhis na klaunay kin Tita Margot manang onesto. Adada pa adyak kaya takasarita ni Daddy. Naungtan kami kan Jack, Lisbeth. Kuna na Sir Amir nga agsubli ka dito eh. Agsubli akin ton kayat ko. Nagsayaat lang rodan ti panangalagim. Oh, well, nagsayat. Kabalak met gayam. Kabala mo talaga. Pasirip ka. Oh, ang mga numamati akin ka manang onesto. Bayam, pagamon lang na nadakon dita. Nagsayaat ko man. Datamat ti magani dadim. Manong onesto, apay aya magagaran ka makakita kanyak. Kasla kaili na klaon aya makita. Bayat nga adda ni Lisbeth dito yung Manila. Isupay lang ti asikaswa. Dakkala sungsung batam no adda ka sa mapasamak ken kuana. Imbaga kun kay di kalman no anya ti masapol nga aramidem. Sige nga Roden. Sir, ito'y kailangan nakasagana ti kotse. Inuray nakla ko man iti garahe, Benji. Sa anak ko man adinanon ni ti roof deck. At dalaki na saritak. Ay, wan gayam sir. Kaano nga itulnog ni Lisbeth iti airport? Kabalam ka di abagkatan ni Lisbeth tapno pilipim nga itulnog iti airport. Sir? Wano ilugan nyo iti helicopter. Ikalot nyo iti unag ti helicopter. Ngam amangan no aggulagol katong patungpaan na kayo. Kasladyak mamati nga ibilin nyo dayta sir. No si kanasamot ngamin ti magagaran nga agsublimat lang ni Lisbeth iti probinsya. Kayang pala nga agpapas dito in Manila, Benji. Urayam lang ti bilin ko. Sige nga rod sir. Umuna ako niti baba. Agkuyogtan. Kasaritak to biit ni Lisbeth. Bareng kayat nak agasarita. Tijak magustuhan kin ni Lisbeth. Natangkan ti ulo na. Iso tinang itulag kin ni Benji nga itulnog na iti ipapan na sa sukunan na matlang. Kalpasan na, tagawid gaya medyo mansion, kat inala na timay sa akotse. Sa ita di nakayat asumbatan. Kasi saan ka napagustuhan iti awaga, Mamir? Ni man Lisbeth, di nakayat asumbatan. Kunak maano napansin ko ni Benji? Manaw matla dagos. Sa pulen ng rod, awan timay sa akotse. Kaya't nasawen, inala ni Lisbeth. Anya? Talaga ang nailiwan launay nga agaliwaksay dito'y syudahan. Saan kang agdanag? Amuna ti aramidan na. Apay pinaibanak dito'y opisina ni Sir Amir Onesto. Opisina yung gayam ka ni Lisbeth. Saan ka na erbang magmeme sa Adelfa? Iso akad kaduan na pailang dito eh. Amang ano makadanon ka ni Sir Amir? Saan mo't nga tang agipulong ni Emily? Amo na matakasapulan ka. Kaano ka ding agsubli dito Ilocos? Diyan mo, makaamo ni Sir Amir. Nagtungpalan na. Bayat ikawan pa ni Lisbeth. Nagbalin na driver ko ni Jack, tapno da trabaho na. Ure agsublikan tumatlang iti opisina yung kan Emily intong madamdama. Madamdama laang agrubot kamin tatang. Agan-anad kayo kuma, kabayatan ti kaawan ko ha. Saan kayo ang mapapanpay launa iji farm? Saan niya karong taramidag dito yung balay? Yak narwam ngagmulmulang lang, winagkoy-koy ako, kanagpadak ka, ay po, uritawan mo ti trabaho ijay. Agsubli kayo matlangarot ijay, kalpasan ang makapanaw kami. Kuna, intun bigatan. Ay, nalaman nga rod, tanianan niya ti awagak, ta itulnog na kayo abinigat.
Ay sus! Kaya boy, niyakit din. Kapigpigsaan pa lang dito ma'am. Uray agarin magpatidwa. Agkuyog kayon iti binikat no ko tatang. Aywan gayam, ti order ni Manang Madeline at tagapulot kan suka. Ay wala siya. Kinasarita ko ni Nestora. Diya ko imbaga kini Adelfa nga inawagan nak ni Lisbeth. Amangan no anya pa iti pananutan na. Madlaw ko. Agselosen. Ngem, akon gapon na. Napintas ni Lisbeth. Ngem adayo tirik na kinukana. Adayo anak pimpintas ti ugali ni Adelfa. Naungat ni Nana Victoria nga inana. Ngem kinabaalan na adisiplinaan ti bukod na bagi. Kunagman no kalpasan anay tulnog mo ni Amir dito yung opisina, Benji. Agpakuyog ni Lisbeth kin ka. Intulnog ko lang ni Madam Lisbeth. Kalpasan na. Nagsubli akong dito yung opisina, Madam. Nga maapay. Iso ti kayat ni Lisbeth. Kan imbaga ni Sir Amir kanyak, apo bus uyak latan. Natalag ni Amir. Uno, saan na talaga amay turong ti anak na? Nalipatan na tinapasamak kini Lisbeth. Anya napasamak, Madam. Awan, lipatan mo dayta. Nga awan ti mailimod mo kini Amir. Ay, gaya, Madam. Papanan nyo. Sa dino pay, no saan nga iti opisina ni Amir? Anya. Kunamlan o sino ka? Ay, kwa ngamin, Madam. At damadama akasarsarita ni Sir Amir iti opisina na. Ni Mamang, naimbagta nagpakada ni Manang Emily ang mapanitibang ko. Hello? Ada kami ditidalan ning agturong iti Nueva Ecija. Adelfa, oray ta Sabado intun bigan. Kadkaduam ni tatang iti balay. Tapno saan amapan iti farm. Amang ano ipilit na lata mapan kami iti farm. Uray ko mano ijay kami pailaan kabayatan ti kaawan niyo. Doon niya ti ipilit ko. Iso titong palap, Adelfa. Sige, Mamang. Adaya pa pa namin tunbigan. Intun Domingo lang nga darbuar ka. Kakuyog mo to pa ikit tinamapan makimisa. Sige, Mamang. Bye. Agungat man la adagusan. Takay so na nga inawagan nak ni Mamang Amang. Ngam imbes sa sayaatan na ti agpakada kanya. Inungtan nakpay. Ay pasinjam la ko man ni Mamang mo. Kabisado mo't yung tugali na. Uray parit na. Inaktulat tayo diawa hindun bigat. Ado ka di ti aramidan niyo ijay, Amang? Ay, kita lang dagiti mulak akan dagiti tarakan ko. Ay, ada dapat ngagtugtugawak dito. Nuwada pa ba namin dun bigat mapangkalat dapaw? Intun Domingo arumwarak, Amang. Agkuyog tayon to makimisa. Ay, sige. Ay, ikararagan naktulatan na ba? Mapangkalat tayo ti papanam. Di na ka di pagdanagan na nataraki nga apong mo. Talaga nga awan lata nagbaliwan ni Lisbeth no kasta, Benji. Liblibasan na kagayam. Awan samot din panggap na agsubli dito eh. Anya ka di tinagsaritaan nyo kini Sir Amir? Agsubli ka kano adagos. Ngayon may di inawagan nak ni Lisbeth. Kasla masunod pa iti panagsaludsod ko. Saan nansapay ang nakasirita ni Sir Amir iti dating aldaw? Ang pagpabusuyan na lata? Kakaiso namat kami nga anak na sa awan pagbutngan na tanatayan ni Russell. Honesto? Sige, baliwan tanto tagsarita, Benji. Abda ngamin papanak. Sige, honesto. Inagdanaw na ni Sir Amir iti ropdek. At ang tanapatag nga ibaga na kanyak. Agpakuyag sa man ngaminan ni Lisbeth. Sige, Benji. Bye. Ay, nalpas ako nga imakar iti opisina ni Sir Amir. Sakas jay pa iti inaramid ni Lisbeth. Libatag lang nga dinabag ka na Delfa.
Nuwadagin di mo tinobyo na. Ay, sa bagay. Sana nakaskas na awa. Dahil pintas niya po ko. Ngimalakan niya ka na tar. Awang din agaram kang kuwana. Imposible, Senyor West. Eh, nagyak magkinipawilan na lukas pangarigan. Basta tanagan na lagi di tagpili. Umuna kwalifikasyon. Nataara kas kanyak. Nasingpad. Sana chick boy. Sana gininom itiarak. Dagit ako ma. Tapno sana may padagan ni Victoria. Aya po aya. No ba saan nga ipadlaw ni Victoria? Marik nga nakmadkadlay. Pagbabawian na, di pa nagbidot na. No sana simurot ka ni Nana Madeline ni Genueva Ecija. Saan ta kumama kapag kuyog akastoy? Sana nakas idi akanayon tangag kuyog. Gapo iti pa nagsina ti opisina ta. Makapagkita tamatlat ta, gapo ta sekretaryanak. Uray, tanasapat arim mo Ernesto. Aging gatala ko may tipangal daw. Agkita tamanan inton bigat. Wan Adelfa, mapanak tupay di project site. Wan gayam, ada ka di pa panaminton malam? Danunat ni amang EJ Farm. Tagkuyog kaminto nga agawin. Talagang awan ti kotse iti garahe dito opisina. Kino na ti gwardya nga inala ka no ni Lisbeth. Ay, linibasan nakmanan. Anya nga tati mapampanunot na. Katong sa ti ulo, Benji. Apay ti kotse. Imay ka no inala ni Lisbeth, madam. Dakala problema ngagpaiso dayta, Benji. Kunamat kit din ni Sir Amir, bye-bye aklat ta ka no. Adamay sa kotse, J Mansion. Anya pa iti pagluganan nyo ita. Ay. Kasano nga agpaisong da ito eh. Tinasayaat, kasaritak ni Sir Amir. Talaga napintas pa lang ti andar ti kotse ni Daddy. Nagmayat na pakikarera. Mayat na iti at trip mi nga kakabarkada. Agiin no na kami ang makadanon iti Cavite. Ay, saan naklaki di ang masarsarakan ni Manong Benji. Dahi tati may sa makikar-karira kanyak. Sige, kamaten nak. Mabitan. Kas nasa bali dahi ta. Damat sumarsaruno kan ko na. Ha? Duha damang kamkamat kanyak. Ha? Sana mabalin? Sana mabalin na maulit na pasama kanyak. Bitik. Awan ti tatawa. Awan ti agdaldalya sa talugan dito'y. Ayan namin ang nagdi kakaduak. Pilpilitan ti lalaki aloktan ti ritaw ti kotsek. Iti patog ko. Saan? Di mo ipatulog kanyak ti patog mo. Juan, bumabagon. Ma'am Lisbeth, saan kayo arumari ti kotseyo? Ni Manong Benji. Nukas na, isutin na kalugan iti may sa kotse sumarusarunong kanya. Ibatam ni Ma'am Lisbeth. Saan ka makibiyang ako? Atay gundaway mong taglibas, Ma'am Lisbeth. Siya kung timakamu iti daytoy alalaki. Sige! Ti lalaki, nagbuting iti panakangag na ti Serena tinugan na iti puli. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pagpatingga talangan ito, Adelfa. Itulog ka lang naging gaji farm. Saanan? Uray ta si dagmatan. Ang mga nonya ti panunutan ni Amang no makita na ang nagkuyog ta. Di mo kahit ang maamon nang haddan ka ayan ayat mo?
Sa anak pa yan nakasagana. Adelfa, Maawatan na ko, ma. wen, maawatan ka. Gapot ayayatan ka. Amok asan ni ama dinong tikabuteng mo. Nudikat ni Nana Victoria. Dumtang tumatlang ti panawan amaamuan na. Saan nga agnanayon apalimad ti relasyon ta, honesto? Ay, abay kay may kapayra nga Delva. Naginanaka kumalata ni di balaya. Agawid ak madlangin dun madamdama. Tapnog kuyog tayo nga agawid, amang. Amang ano panunutan ni mama nga baybayan kayo. Ha? Ay, ano? Ni Victorian sabod dito mabawag. Ha? Ni, isungag pa iso, amang. Hello, mamang? Sa dino ti ayan mo, Adelfa? Adak dito'y farm, mamang. Nakadanon kayo ka din? Ada kami paila dito'y kabanatuan. Imawas kami ang nagpasyar. Dito'y kami ang palabas si Tirabi. Kastagayam. Daytay bilin ko kan ka, ha? Saan mo liplipatan? Bye. Bye, mamang. Dayjay matlagayam tibaga ni mamang. Pagparparangan ng awan pa nagtalat na kanya. Dad! Dandaniyak manen. Naimbag na nasarakan nak ni Manang Benji. Apay, anya tinapasama? Nagraragsak kami ng babalkada ng kakarera. Idinanda niya akong makadanan niya di Cavite. May sakot siya tinangkamat kanyak. Nagpanggaban na kitidakas na niya lalaki. Daitan, tibagbagak ka na ka, iha. O, kalpasan na. Anya ti si Maruno na pasamak. Nagkintayirak na pinaturungan na kitipaltog niya lalaki. Intorturan ni Manang Benji tinakilaban. Sana sanay ni Benji ang makirangan. Ora iso, dandaning arodan ay sakmak. Gapukan ka. No sana dimtang nagiti pulis. Tsakla mo tinapasamak kanya ako, Dad. Kulkulayaw ako na malangip ko dahil chay. Lalaka ka lang ang makalipat no kayat mo. Kalpasan dahil di pa nagbalik ginadya ka nagisalakan ka. Pinailibas ka, nganyag dito Ilocos. Dad, ang nernervyo sa pilang, di na kumanungtan. Natanang mo, di pa nakisarsaritakan ka. So, di mo kumapanunutan ng ungtan ka. Amom kalimat lang, timabutan. Unyamot na ita sa lunsod yun. Imanugod ka ide, ngagtalinad ka niti probinsya. Naka mo, noon niya tinapampanunot mo, talinibasam ni Jack. Trip ko lang, Mat. Anya trip? Apay, agdrog-droga ka? Saan, Mat, Dad? Anyang agdrog-droga? Jack daw pa'y nakakita iti droga. Kan may sa anak mo't nagbayag dito yung Manila. Pues, ag-flight kan inton malam na bigat. Anya? Nakasaganan, ti plane ticket mo. Itulnog na kanto ni Benji. Dan! Saan ka ngagkadkad? Kaya't mo kadingad naman ang dakas ang mapasamakan ka. Saan nga mo ni Margot? Noon na talaga, tinapasamak idikan ka. Padasan natin makibiyang tumpaat, Dad! Ang muda ka ta. Diyak nadlaw tagitigaraw. Talaga kayat tak apagilid muda. Kasla sa antak na kabilangan. Banag at diyak magustuhan. Ngam saan amabalin ajak maamuan ay kasaritak ni Lisbeth. Makaamon na ipulong nakin ni Amir. Oray, sana kuman na nagawid pa. Imya naglakuman ni Jay away. Agmay-may sakaro dito'y balay, amang. No imbagayo kumakasta, doa tayo kuman nga imyan inchay. Imbilin nga ron ni mamang mo ngagsublitan dito. Mabuting kakadeng agmay-may sa. Saan matkit di? Nung ata saan kayon amapan iti farmington bigat? Nagtulag kami nga ron kinyanan niyas. Ngayon naktoy jay pagdapilan da.
Tekanak kano iti base, suka, ken tagapulot. Daytat napigsa pagsapulan ni Manong Aranyas kadagitoy a panawin amang. Ekat, kaya't mo ka diti kumuyog tapno makitam no, kasano ti panagdapil da ka panagluto da iti benal. Da kayo ko mga rod ti awis at tamapan tayo makimi sa amang. Ay, ikarkaragan na tulatan na dilba, apo. Sino na ita? Lisbeth! Jack! Kuna, tupay ka ni Tita Margot. Iduro niya matan na ita rin daw. Sana nakatrang ka? Lisbeth, nakita nga't sangsangit kang marakop kini dadin. Anya ka dito napasamakan ka. Dadya basto sa lalaki. Pinaturungan na kit din iti paltog. Kalpasan na, anya ti si Maruno napasama. Siyempre! Nagbutangak. Ano paltogan na ti sarmin ti kotse? May ramraman na kamapuntaan. Kapilitan na dim sa agak. Naimbaglakid din tadimtang ni Manong Benji. Naimbag man, tanay turod ni Benji ti limaban. Nabigbig mo ka di dayjay alalaki? Saan? Gapoy ti putan ko. Oh, anya pa'y ti kayat mo damagan, ha? Nagsapan ni imbawag ni Sir Amir. Rumarak ko man. Tapno sana matagtagan ni Adelfa amang uri kanyak. Hello, sir? Kalkalpas yung nagsarita kang Jack, sir? Kaya't sukunan na ni Lisbeth iti airport? Nay, kunak man magbayag dita Manila, sir. Kasta ka di, sir? Sana mabalim ngagpaut dito, eh. Tamasapon ngagsagana para iti isisirat na iti pagadalan. Nasayat nga rod no kasta, sir. Sige nga rod, sir. Sige, sir. Bye. Mga opisina gayam adagos in pumpikat. Ket siguro kini Sir Amir. Sa laak laangan ti ugali na. Isu na lang talinibasan na kami ni Jack. Sa kalpasan na, kasya lang kaparatak ti panagsublin ni Lisbeth. Pasensya ka niti panaguray mo, Adelfa. Imawag kami ni Sir Amir kapokin ni Lisbeth. Kumusta gaya man ni Lisbeth? Adan to kanong dito Ilocos sinton malam. Sika ka dito mang sabat kan kuha na iti airport. Saan? Pinakaamok lang ni Sir Amir. Tapno makapagsagana ak. Ngamin, mga opisina ni Lisbeth inton bigat. Oh, ape anak sanaay ka. Saan mo na pananutan, honesto? Intamat nga rutan makimisa. Inawis ka dito yung restaurant. Tapno sana mangag da Lisbeth kan Margot ti pagsaritaan ka, Benji. So, saan ka kinasarita iti mansyon? Saan ka dimot lang? Nasakit ibagbagim? Aman, sir. Impay-pay sumat ni Poldo tinangdanog kanyak. Tapno sana makadlaw ni Lisbeth. Adra malaang ti ame. Amangan no anya ti panunutan ni Madam Margot. Bayam lata ni Margot. Tinapateg. Saan amaduktalan ti anak ko? Adrama lang dagiti ay. Tapno mapilitan nga agsubli iti probinsya. Agungat lakit di numamuan na ti amin, sir. Saan arumbang amaamuan na? Mawatang. Amoyo, Dad. Kinasarita nak ni Tita Margot. Kaputan nadlaw ko agayat na amamuan na niya't napasamak kanyak, imbagak. Anya? Saan yung tulangin ng salsalangatan? Nakita na kanong amin niyag sangsangit at ngay marakop kada kayo, di kalman. Talagang awan mailingad ka ni Margot, ah. Anya pa iti dinamag na. Dinamag na no, nabigbig ko kano dadya alalaki anang bastos kanyak. Saan ko nakta? Kasan o pa'y amabigbig ko kat kasta unay mo't tinervyos ko. Saan ko mga may nanatangkan ti ulom? Saan ka amaan ano, ija Ilocos? Masansanto asarong karang ka? Amoyo, sinutil ko lang mo't ni Manong Jack. Isudakin Manong Honesto. Kan sinubok ko ida, aglalo na ni Manong Honesto. Jack maawatan, ti kaya't maasawat. Saan gid din, Daddy?
Nasikapak ida. Nalibasak ni Manong Jack. Kan naduktalak. Napatagak matgayam kan ni Manong Onesto. Anya? Sino ka taday jay alalaki ang nagpanggap iti dakas kini Lisbeth? At dangata, pakay naigan ni Congressman Fabro. Saan sa nga among at na kay naigan ni Lisbeth iti panakatay day di Russell nga po ko na. No, barkada nga ta ni Russell day jay. Mabiit lang. Napanang nga tada American Benji. Namin adun ngay nawagak ni Benji. Ngam saan nakasungsumbatan. Padasat manan nga awagan. Amang ano adamaamuak kini Benji. Adeta, agriringan di cellphone na. Hello, Madam Margot? Honesto, si kagayam tinawagag. Ni Benji kumati ka sarita. Awan ka din ni Benji dito mansion, ma'am? Awan, nasapa da arin morke ni Amir. Aging ga ita, saan da pa yan nagsubli? Napantay di project site ko nakuma, ma'am. Ngayong Domingo matita. Saan ka di nga itulog ni Benji ni Lisbeth inton, malam? Among gayam. Iniawag namin kanyak ni Sir Amir, ma'am. Sige nga Rodan, honesto. Si kamot gaya mo, Nesto. Pasensya ka na. Madamapay lang amin ngagsarsarita kami kin ni Sir Amir. Anya ka di dayjay? Benji, anya ka di talaga tinapasamak. Ti anya? Kaya lahat na nagsubin ni Lisbeth dito eh. Pinagkarinak ni Sir Amir. Ang gaputag gayam ta Nesto. Ibagak kin katipod no. Agyaman hag. Igarig, awan pati sa bali ang makamoy ti dayto eh. Gapot makipin natangken ni Lisbeth. Adi agawid pa lang dita probinsya. Nakisarita iti nang butbutang kenkwana. Akasla kayat da kidnapen. Anya? Saan mo pa'y unay ngam mo ni Sir Amir Honesto? Narigat akal kalabanan. Isu nga uray ni Lisbeth. Ana panuynuyan kinatangken ti ulo na. Saan ang nagbalin kenkwana? Naturay. Dahil tati pa nang hiladawan ni Benji kin ni Sir Amir. Madlaw dahil tayo ititaktakbir na. Makita ka dagiti mata na ti kinabilag na. Milyonaryo. Ngayon na makisarsarita. Nataknan. Uray adda di na magusto na mapasamak. Di mo madlaw ngagpungtot. Dahil tati nakabukbutan akababalin na. Diyak lang namin yung padlaw kanin tadi. Akasang, kalpasan tinapasamak kanyak. Ada kaya mo nakasagana plane ticket ko. Kasla na plano ti amin. Akaluwad kanyak ni Manong Benji. Palutputa ka na yung baga. Benji, mabiit lang. Ada kayat ko palutputan ken ka. Anya dayjay, madam? Saan mo ka di anabigbig ti lalaki ang nagpanggap iti dakas ken ni Lisbeth? Saan, madam? Manakibiyang talaga. Hintalaw ko ni Sir Amir kadagati panakabagi ti lintag. Di panakaimbestiga ti amin. Palutputin na ni Benji. Tsak ang mo data. May samot data a babae a manakibiyang. Hakuray ka man. Ika man langan iti pagnakman na kapo iti kinabiyangot na. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.